Imana yari ibizi kuri bubone ino video. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aba ari mu Mana n'Imana ikaguma muri we. Ntabwo urukundo ari urwo dukunda inshuti zacu gusa, cyangwa abakopi cyangwa abakopine bacu gusa, cyangwa se ababyeyi bacu gusa. Oya, ahubwo urukundo ni ugukunda na wa muntu utagukunda, ugakunda umuntu ukwanga, ugakunda umwanzi wawe. Ntabwo dukwiriye gukunda gusa abadukunda, ahubwo dukwiriye gukunda n'abatadukunda. Nirwo rukundo rwa nyarwo. Kuko Imana yadukunze tutabikwiriye natwe dukwiriye gukunda abatadukunda. Niba wibwira yuko muri wowe ufite Imana muri wowe kandi Imana ikaba ari urukundo, uba ugomba kugira urwo rukundo rw'ukuri. Ubuse tubaye dukunda abadukunda gusa tudakunda Imana, ubwo twaragwa iki? Bisa nkaho nyine ntacyo twaba turi kugaragaza ko n'ubundi dusanzwe dukunda abadukunda, ariko nidukunda abanzi bacu urumva urwo rukundo ruratangaje. Urwo ni rwo rukundo dukwiriye kugira. Yesu yadukunze twebwe abanyabyaha kandi tutari dukwiriye gukundwa. Imana yo mu ijuru idushoboze gukunda abanzi bacu, tubasabire umugisha ku manywa na nijoro. Nibwo tuzaba tugize urukundo rw'ukuri kandi Imana izaba iri muri twebwe natwe turi muri yo. Shalom.